فعجب أبو بكر من مجيئه عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، فلما دخل عليه قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر أخرج من عندك، عندي كلام لا أريد أن يسمعه أحد، أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاك وأولادك، يعني لا خطر أن تتكلم عندهم. قال: يا أبا بكر إنه قد أذن لي بالهجرة. تقول عائشة: فبكى أبو بكر، فوالله لم أكن أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكسير الجريح، وينشط ذاك السقيم العليم، وقد كان بالسقم دهر طريق. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله سبيل الدموع سبيل مريح. Kita masih bisa menggerakkan badan-badan kita untuk berkumpul untuk menaikkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap ahad subuh kita pindah dari masjid satu ke masjid yang lain. Kita ngajak teman-teman yang mau hijrah, kita fasilitasi dengan baiklah subuhan ini. Yang mau memperbaiki dirinya sholat. صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى، ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا، ليطوى زمان بائس شحيح، ليطوى زمان بائس شحيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam terus. Salam paling kali. Perkenalkan, beta punama Muhammad Sarun Igali, biasa dipanggil Arun. Beta tinggal di Batu Merong Koleong.
pekerjaan wira swasta, umur 23 tahun, status masih bujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, beta bernama Faisal Mahmud, biasa dipanggil Ical. Alamat Yongkoliong, umur 16, status pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, beta bernama Praditya, biasa dipanggil Aan. Umur 16 tahun, status saya SMA kelas 3 umur. Orang ini. Status saya SMA kelas 3, semuanya ke 13. Mungkin saya bisa sampaikan. Woi, tinggal di mana tinggal? Ulang, kerja ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andi Praditya, biasa dipanggil Aan. Umur 16 tahun. Beda pun tempat tinggal di Ongkolio. Status saya cuma Iya betul, woi. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Abdullah. Alamat Air Salobar Pomangga. Status sebagai pelajar di SMA Negeri 13 Ambon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beta nama Ridwan dan Maur, biasa panggil Wan, tinggal di Talake. Ustaz Pablo. Sebelumnya mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketua semua, beta mau nama lengkap Muhammad Jafarena. Di kompleks dong panggil Kobra. Di kompleks dong panggil Kobra. Di kampus dong panggil Jarod. Di teman-teman komunitas motor dong panggil beta Pablo. Umur saya 15 tahun. Sekolah di mana? Status Sekolah di? masih SMA, sekolah di SMA 6. Itu. Kamus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini. Perkenalkan, beta pun nama Muhammad Andi Ode Mujahidin, biasa dipanggil Andika. Beta tinggal di Kapaha. Beta pun status apa? Selakadasi. Lajang. Aku mau ketagih gimana? Ulang. Tadi di mana? Sebelah tadi apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, beta pun nama Muhammad Andi Ode Mujahidin. Beta biasa dipanggil Andika. Beta status lajang. Beta tempat tinggal di Kapaha. Mungkin itu sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta nama Muhammad Yusril Swatrian, biasa dipanggil Yusril. Umur 20 tahun. Pekerjaan status pekerja biasa. Ulang. Status pekerja biasa. Status pekerja biasa. Alamat.
Alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, beta nama Muhammad Yusuf Fatrian, biasa dipanggil Yusril. Status pekerja biasa. Status wira swasta. Umur 20 tahun. Alamat Batu Merah Ongkolyong. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain insyaAllah akan dipimpin oleh adik kita Alfir dengan Ridwan, dan untuk imam sholat subuh nanti kami mohon kesediaan kepada Ustaz Idin. Ustaz, siap. Imam sholat subuh. Siap. Jadi berhubung karena adik Alfir sudah ada, jadi sholat Qiyamul Lail pada malam ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. طباب الحق خوذتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان. فلا ظلم سيطغرنا ولا غدر سيضعفنا فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا دليلا واحمل الرايات كرا واحتمل حملا ثقيلا. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا دليلا واحمل الرايات كرا واحتمل حملا ثقيلا. نحن للدين الفداء.
أصدق قيلا يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا خذ دمانا ومن سوانا خذ دمانا من سوانا سمرة الطغيان سحقا أخذكم أخذا وبيلا فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا سمرة الطغيان سحقا أخذكم أخذا وبيلا للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا خذ دمانا ومن سوانا خذ دمانا من سوانا نحن للدين الفداء خذ غمارا أنت فيه شامخا حرا أصيلا إنه نصر مبين أو ستروى سلسبيلا خذ غمارا أنت فيه شامخا حرا أصيلا إنه نصر مبين أو ستروى سلسبيلا خذ دمانا من سوانا خذ دمانا من سوانا نحن للدين الفداء قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا